Wanted lautholaga mirot oherena ba thorang mai pakloi miang loina khongjang changsin khigini hana JCLPS ge hanagi convener khumram ratana phungdokre Manipur ge apaspa lautho haina masa matom da mai thadun sijakra ba pebam chitran gi ningsing thoram pangthokre Amadi Tripura da International Day of World Indigenous Peoples pangthokna ba sinbada State Chief Minister amade West Bengal Chief Minister na lautunar ka pangthoan ki dehaina Tripura People's Front ki president na phungdokre Kurumjari ning tabis mutaram nokjari hojum pungoi pau Wanted lautholaga mirot ohenana bohona ba mai pakloi JCILPS की इहो नमथबसुंग अमलोय हाइना कमिटी सिग हानगी कन्वेनर खोमदाम रतन फुंगदोक्रे ngasi akhanana unaba amada bahagna kaidongaida mirot oiba leite Indian Constitution bu thajaduna Constitution ni makhada lamdamasi yelomi kanana ba khongjang sangsinbani Constitution thajaba sina law court ma ki matakta thangalakpa wafam sing singnaduna lakhibani haiki ai mirot kaidongadu oide manamdi ai adugumba Lana wanda election to kanda government na chathaiba thong sing chaliba madu gi affair anta wanted lautoiba madu processing ado madu la le ai ko gi law court ai wakale akuna masi bill ma pass ho haisu Indian constitution manung dani Indian constitution gi against wang mada Indian constitution ya da badum ba ai ni ado demand ko to bulete ai mirot oina ba sin bazu madu ai kedo madu mai phaloi ai mirot oge su kande Aidi democratic process ta miyam ta lerak anda Indian constitution makhada duma thabak to pamba misa amakani Mana makhata na wanted handokadamin haina miyam sangsiliba khongjang asina Manipur government na bahaki matakta silba maral aran bani haiba maktaksar bani miyam loina makhata na khongjang changsin khigani athuboda miyam gi marakta thorak khigani mahak miyam na su mamang da nungsibagu mahak nungsibiu afawata tholapa khudima miyam na thengnabiu haina appeal tawki ai miyam ka thabak do pamjai nasi ba wada miyam ai dang ta lobby ba ai gi thakta lebo wanted ka thalo ai thakta lebo baran ka thalo datan wanted lok thok sung efa chamna ILP ho nam tholo ngamoi miyam gi mandate thajaba miyam gi apamba miyam gi dumba kholawu miyam gi asiba bu isori gi kholaw ren khanjaba nu pam khane aduna ai miyam to legani ai ni miyam da thamoi sing thamjaning badi ai miyam makta lejage miyam na ibu support of you miyam makta thabak to ya ba ILP yahuda ton ton miyam gi masi Manipur gi miyam gi yosing da saru aba phangan bi yo da si miyam da ina ngai thumai sina I khurumjai Hamaromda khomram ratan miyang mangda ngasi thorkani haiba pawma phangbadagi Imphal East amsung West makok thongbo officer sing yauna masing yamla police personnel singna singjamai thongge akoibada ngak sendun laiki Masing yamla police personnel sing thomjilak padu da lamdam adongi miyam combing operation chathagadore haina mi pai ponaki police ki maikai degi singjamai thongkhong da khudang chara henbagi sariba sang sidok no honaki mafamadu lairamba ratan gi matang sem ki ba JC gi musingna sang asi JCILPS ka tanarga sakhi ba sangni makhoge pau phaunaga matung sidok pio haijabadi sidok ki de Manipur के Armed Forces Special Powers एक लोग तो वहाँ ना लिस्ंगनी मरीगी अगस्त 15 Independence Day निमित्ता बिष्णुपुर कैथेलदा मसा मतोम द मई थाजबदगी मथंग निमित्ता लाइकिद्रबा सेगारो तखेलबम लेकाइदगी पेबम चितरंजन मंगांगी निंगसिंग तोरंगसी मांग मई थाजखिबा बिष्णुपुर कैथेल अमदी थाउ ग्राउंड दा पांथोखरे MSF head office अमसुंग MSF बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट अनिन सिंधुना चितरंजन मंगांगी तरान थोइरोक सुबा निंगसिंग तोरम निमिक कमलेना माकी मितममा बिष्णुपुर दा हांगदुखरे तौरमदु द MSF head office की president ओइनाम नंदबाबू ना मालेम पुमगी लेरिबा लो सिंगदा अहिंग साउ चेक फावदा हाटपे यादे हाइबगी आइन सेम लेर फावदा मणिपुर दि तमथि खरबा आपसपा थमदुना चटना रहली एगा सिबिल थोकदबिना हाइदुना कथोखरबा थवसगी हांगदोकलिबा मितमसी तुंगी मिरोल अमदि इंखलगलिम मैरोय सिंगदा मतम चुपदा निंगसिंगदुना लेहोंगनाबा खुदम ओइना थंबनी हाइखि तौरमदु द चितरंजनगी अपोकपी इमुंग मनुंगी म्यूसिंग
civil society ki lusing sing mahiroi amadi mera pai bi kya su sar yaduna laikhirabi mitam da laisu katuni kai khumna urki Maki katoki bathawai do madu damuta akoina MSK market ki maki damuta dang monda akoina uchaning ba maki thona tha chaning ba thona du sakhang ba moina hari ba maki thapong ode ba jaga sida mitam machi thamjabani ha phom thamjani ma ke pongna phom lamdam takhelambam lekai dik hoduna thau ground phoba miyam ki khongsat ma chatki khongsat aduda MSF ki lusing basing kohor ki funindro konsum yauna bahiroi kya na saru yaki mahiroi sing apas palau tho Manipur lanbum ohenganu ekhoi gi hingbu hak mat kanu haba play card kya sinaki miyam ki khongsat adu pamro thogdok thok tana ba police na akan ba section thorang lokhat ki khongsat adu gi tungda thau ground da miyam go ba mifam masu pangdo khim mifam adu da senior advocate khaidemani human right defender fulindro konsum senior citizen of society ki secretary L Sadananda Sarugyaki tongan tongan civil society maira pai bi gi mihut singsu thormadu yauki senior advocate khaidemani na Manipur gi apaspa loktok pasi lokthok se harabadi mating leiba chief minister leiba mathok tai एक असी प्राइम मिनिस्टर रंबा डॉक्टर मनमोहन सिंह यूएन की रापोर्टियर मदी जीवन रेड्डी कमिश्नर फावा ड्राकोनियन लोनी हाइखरबनी अदबु एक असी फावा हिंदुन लरी मणिपुर मियाम इहोंगना इम्फाल के एरिया खरदगी एक असी लौथोकी अदबु मणिपुर गवर्नमेंट ना डिस्टर्ब एरिया स्टेटस मपुंग फाना लौथोपु वफम लेत्री मणिपुर दा अफाब शासन मियाम की खनब मिहुत लेतबना मियाम की डिमांड फंगब ngамदबनी अफाब मिहुत थागतपना अखोई की प्रॉब्लम सॉल्व तब ngamgani हाइकी बोल लेपा अदुगा लोइनना चीफ मिनिस्टर ओइबा रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी पार्टी अदुना सासन पाइबा हाइदना सानबनेबा चे सासन पाइबी सानबा हंदकना चैत्रा गाना कनाना पाइरे अदुना पाइरे मथंगदी कनाना मु पाइगे दौरी अदुसु अदुना मु पाइदौरी काइने सानबा पोट अमनेबा मरम मदुना सासन लेतबा इफेक्टिव गवर्नेंस लेतबा मफमदा डिमांड खुनिमक चप चाना पीबा ngамोय आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट से मचे लौथोके हाइबा तारबदी मतिंग लेबा सासोन मतिंग लेबा पॉलिटिशियन असि दरकार लेबा निंगसिंग बियाई लिसिंग अनि मरी की जुलाई की तांग तरा मदी तरा माथोई की लोना बाहिंगदा तरा त्रेस सुबह सम राइफल्स ना बामोन कंपूडे की थांगजम मोनोरमा मयमदगी पुथोगलगा नपी ओबी की काय खुंद महल मतुंग हाट के बतोगदो अदुगी तुंगदा जुलाई तांग तरा मंगादा कंगला ममांगदा इमा तरा निथोई ना मसादा फी थोंगदब खोंजंग चंगसिंदुना मणिपुर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स से लौथोकदबनी मियोबे हक खुंगाउनबा यारोय हाइबन सिंगबा दाबी तौदुना मणिपुर की पुवारीदा कांगमनरोयदब खोंजंग चंगसिंग मतुंगदा लिसिंग अनि मरी की चही अदुमकी ऑगस्ट तरा मंगादा चित्ररंजनना आपस पा लौथोनबा मसा मतोंद मई थाजखिबनी चटखिबा थासी मापलदा त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट अमदी नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स पार्लियामेंट न पुल्लगा त्रिपुरा की स्टेपल ग्राउंड दा इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स लिसिंग नि तरा तरु पांथोन अयाब फंगलबसु त्रिपुरा की चीफ मिनिस्टर अमदी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर न लौथुनरगा पांथो हनखिद्रे हाइना त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट की प्रेसिडेंट पाते कन्याना फंगदुख्रे मसी मणिपुर प्रेस ता पांथो पाउमिसु नबदा मान मखा तारदुना नुमिनदु द स्टेपल ग्राउंड दा खुद की ओइना पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा सीजन लखी मणिपुर की लापा मियो यांखैरोम त्रिपुरा गेट त्रिपुरा पुलिस न फाजिन थंकी हाइना पेन फिंगदोखी मान मखा तारदुना त्रिपुरा दा लिसिंग चांपल यांखै मरीदा बांग्लादेश तगी मितोप लाख मरी रोम संगलखर मतुंगदा ngасidi त्रिपुरा की मिसिंग असि पुना लाख 19 रोम ओइबगी मनुंगदा त्रिपुरा की इंडिजिनस पीपल्स बोरोना लाख 13,000 तमगाइरे अवांग नोपो लमदम की इंडिजिनस पीपल्स सिंग पुनसिंदुना तबक तमिनरबदी येलो मिसिंग कनम ngamgani haiki education everything we have lost. There is nothing our rights. That's why मैं ये बात ही कहेंगी त्रिपुरा पीपल लोग अभी जो जिस तरह जी रहा है ये हम लोग कह सकते हैं हम लोग ये पूरी हम लोग बेघर का जैसा हम लोग जी रहा है तो डेमोक्रेसी कंट्री इंडिया है लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी हम लोग अभी इंडिया एक फ्रीडम कंट्री है लेकिन हम लोग फ्री आज तक नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हम लोग ऑक्युपाइड कर रही हो सप्रेस डिप्रेस एवरीथिंग और कुछ भी हम लोग के लिए कुछ भी अभी जीने के लिए कोई रास्ता और कोई
मकसद नहीं इसी तरह त्रिपुरा में दिखाई दे रही हो। इसलिए हाँ, एजुकेशन सिस्टम भी हो, एग्रीकल्चर सिस्टम भी हो, सोशल स्टेटस भी हो, हम लोग का जो ट्रेडिशन, रिलीजियंस, एवरीथिंग हम लोग का लॉस हो गए। पाउगी मिफम सरुक याखिबा नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स पार्लियामेंट की कोऑर्डिनेटर निंगथौजा लांचाना स्टेबल ग्राउंड मिफम पांथोहंगिद्रबसु अवांग नपोक लमदमगी लाकपा नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल पार्लियामेंट की डेलीगेट चामरोम सरुक यादुना नुंगवाई ऑडिटोरियम कामुलुंग मिफम पांथोपुलोना असौ खोंसत चतुना वारे मंगा लौखी हाइरी हौजिंग कई हागे हाइबा मतमदा मोदीना हिंदू बांग्लादेशी नत्रगा फॉरेनर सिंचे एकोमोडेट तौनबा 2015 बावबदा चंगी बचे यारनी ना हौजि हौजि लोक सभा दा डिस्कस तौदना पास तौदुगी ngaidana लेसे 2015 ने मसी येंगा कांदा अखोइना हाजरिबना मसीगी इंडिया गवर्नमेंट ना अखोइना द डेलीगेट्स unanimously affirmed to stand collectively against any form of political mechanism or act haibane any kind of political mechanism natraga a government of India na kaima frame tawrakanda illegal immigrants mayam se mitop sing se karigumba aikoi side accommodate tawno bo honarak khudingmakta madu gi against aikoi na lepkani जेसी ILPS के हानगी कन्वेनर रतन की मतकता वांटेड लाउथुकुई मतंगदा मणिपुर हाई कोर्ट सथरकीबा केस की अरोबी हियरिंग असी चचखरे जस्टिस एन कोटिसोर अमदी जस्टिस एन नोबिन की कोर्ट सथरकीबा अरोबी हियरिंग अदुगी जजमेंट रिजर्व तौदुना थमखरे अमरोमदा ILP अथु मतमदा चनहलु रतन वांटेड लाउथुकपा खुदकता हंदु हाइदुना कैसामपाट लेमजम लेकाई कम्युनिटी होल गसिसु खुदाम चा हनबे खोंजंग संसन की मसी फिल्म फोरम मणिपुर अमदी फिल्म मरी लेनबसिंगना सरुक याखी फोरम की चेयरमैन सूर्यकांतन अथुमतम ILP मणिपुर चनहलु रतनी मथक्ता थमलेबा वांटेड हंदो हन दाबी तौखी Maitai Mitai Bu Scheduled Tribe List Yauhalu Haiduna Coordinating Body Scheduled Tribe Demand Committee Manipur Sangsilakni Bakuthang Sarahenba Ngasisu Wangkai Angom Lekai gi World United Youth Club ki ground chathaki committee ge executive member Akoizam Ibom Sana Khongjang Sitang Kunthramatoi Phawa chathaki gani maduda talib davi si fangdrebadi tai atopa makha tana Khongjang chathrakani haiki Ahanigi list da muk chalhan view na haibagi Khongjang ase asi sansan jabani asida karing matabi da taragadi mathang gi Khongjang da dia koi makhal gi Khongjang sing changjalakani ai koi list da yahon view aduga ai koi gi lamsigi protection hangan view amadi tribe amagi oihum thokwa khongom thokwa sing ado hangan view haje adugi da makta ai koi asida khamjali Ngarang tera kaithel da leba mayang lambam modhugi yungi nakalda sakhang da basna bom pokhain ki bathong yaning da phongdok tunga si tera kaithel lagi lokrak pom lakai changmalambi thingduna wakan infom chathakre tera kaithel amade koi dukan singthong hangna ki de wakan infom madhuda pradhan rani na asingmo mirakta bom pokhain ba si matung da tawiganu kanana chathakibino haibadu sengdok piu haiki Ward field da season na gada ba bom nong mai haibu yung da season na ba haibu ja koi tangai phadang koi bachi supam pam jate aduna maram wadaga democracy chapalai bakta democracy ki wahan tole hindiu independence day ga mari leina na mi gi yum da atam na taw base masi akoi yabang amloi aduna kari kanana kari jamakta thambira maro adu khula tu ba ta chingok Bisnupur Police Commando na tha sigi tarahumdoida langtabal fura makhongdagi KCP pori maitai luki member mafari hari Police Department ki PRO gi cherol mana fagal mioi asigi maming tondon ningombam chahi kunthra pok jit kawi basikong bazar dagini tha sigi tarada University geta bom pokhayan ki batog doctor chena ba mioi ni hari Amaromda Bisnupur Police Commando amasung kunithu subasam rifles ke pun bakangbu amana Sero Nepali Basti area da Kium ki thabak sathabada KYKL ki corporal ama fare hari fagla music mamingna chandam GTN chahi kunthra ne to apok pa ingocha mutum fivo Imphal West in hari hauzik aten break Miyam ki nuairaba pausel mathang da domna Delhi chatpada look active hospitality services na miyam da air conditioned rooms ethnic cuisine amasung taxi ki khudong chaba tham Please contact 0999055302 or 0982181943. Look at these hospitality services, assurance redefined. Build your success BYS Palace Compound Machalema School 16 की परीक्षा दा 6% ताबा मंगरे पसी
anauba amasung BYS coaching institute animakta credit pijani BYS ki hostel da leijaduna BYS ki foundation su written course animak yawa ga mai pa ko singam rakhiben. Admission is going on. Saraswati Coaching Institute, Chingmairong Khongnang Anikarak Imphal. Admission open, regular course for NEET 2017. Commencement of class 8 in August. Attractive features. Special concession for ex-student for Saraswati. Study material from Empower New Delhi. Analysis of NEET model question. Special concession for rank holders and score 80% and above in class 10 and 12 board exam. We nourish your future. Managing Director. India ki ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna leijare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor Amadi Akupamarol Loktak Industry, Industrial State, Takiel da contact tobiu. Amukhana taram nongchari. M Zangkhong Lal Jau Misi Matang the Sing Kiba Jesina Thasi Taratagi More Infal Lamida Satrakiba Matam Kaktaba Banna Mahusagi Punsi Sauna Kai Fire Balasan Bar Moduna Infal More Chenba Gari Kaya More the Pandun Lady Infal on the Chana Tana Polam Kaya Pusilatabana Miam Hining Letter Awa Mare Maru in Infal Tamna Tokyo Gari driver sing Channing I Tanga later Badigi Awa Filmda Lady Heidi mafam masida ban matam kuina sangna tawselakna maram moiraga koi chaningai thaningai bu laitadara yam wan awam fibam da bayona duna leire da ban kauri basing amadi sarkar gi maigai ge yana pu biaktuna ekoi bu karathuna chatok kachin imphalam da thoki bamati imphalam dagi morem da chang ba yana ba ya bu do mari ne punamukta yana sinbi aiduna haijari Cherak Sida Jamkholwal Misi Matang Same Kiba JC ki Mute Singang si government ka waris tana badigi yanabu porktuna Imphal More Lambida Changsil Lamba ban khudak tagi handokle haidi Imphal West ki Langtabal Kunja Makha Lekai dagi Leitan Them Premjit Kauba Masagi Chai Nifurom Surumi Amana Chalaiba Mapandagi Yengda Manaba Restaurant among asi Ipaki Thomi Singna Tingjin Kre Restaurant Nupi Sing Mongpham Oire Habidi Pangna Mamangdi Restaurant Singda Amambaka Thamdanaba Kanna Senaduna Lakibani Ipaki Office Lup Asagi General Secretary W Santana Paumi Singda Restaurant Asibu Hanglam Liba Premjit Wakil Tamir Matungda Tawdana Wakhang Kre Restaurant Hanglam Liba Premjit Asu Mangna Tawruba Tabasi Aran Bene Haiba Yajabagulina Matungda Singuma Miyam Yadav Tabasi Matungda Tawru Haiki Daba Sumba Togok Makata Toragadi Lebak Miyam Yauna Mangunda Piningba Dandi Bibada Yaba Listening ani tarahum doge October kulum doida Imphal East District ki Lamlai Police Station manung chanba yorbu maning lekai de thokiba yawo lalhobu lan uhanaba mob sagatuna yawloi singusingna ba thong kaya sathakiba masung maralai jedraba miyoi amagi mayum thudekba lan tumang taanba masung lekai digi tanthokpada mapung oina thodang lokhiba sombung gram panchayat ki matamadugi pradhan yorbum khunau digi sandham ibomsa maitei chahi nifutaru apoko lekindaba thambal jaw maiteina Masana Taukiba Soba Singh Aduki Maral Yazaduna, listening Nitara Truki July Anida Kor Kom the Chanjara Kodiki Makpi Hari Media Coordinator KSI Yohebagi Cherol Amana Matunda Lebak Miang Yao Lalo Asigi Mayokta Amukhana Asuma Manga Batabak Tawjaro Haina Tamo Singh Haizabadagi Miyobigi Minusi Yengduna Mana Langza Kiba Maral Pomba Kopi Bani Adubu Numidadu the Pradhan Loina Mob Justice Kitaudu the Mapunga Tawdang Kiba Miyo Ani Nasi Pawada Usit Tawidin Lady Basina Makoida Hana Lautoki Maraldu Amuka Hana Chesil Hale Hari How Kibatai Karasida Manipura mob culture ama Kana Chatrakuna Maral Laitaba, Laiva Laitaba from Kangana, Miami Punsi Amadi Maral Matum Ant Anba, Laikai Kulagi Tantuki Tawong, Kana Chataribasi, Kor Kom Nakana, Kandem Tawi, Tawamasi Indiagi Lenga Asidik Matam Sanga, Atsum Wail Panglakta Badagi, Korang Koi Saunaraba, Wapi Nabiraba, Misang Mitok Lajadaba, Ekogi Micham Miami, Tainapam Laitaba, Piendaba du Pudorokmani Hana Lawi, Adubu, Tawong Sina Marala Jadraba Topomio Kagasu, Awana Tahan Badanatana, Yaulup Singi Marakta Leba, Yeknabagi Kongloy over Miokiana Pawa, Masi Kudong Chabaloduna, Yaolalo Sibulana, Unabo Honaba Masum, Yakai, Tugaibagi Tabak Satrapasi, Korkom, Yengun Leroy, Mapamatam Chana, Chana Bacherak Pigani, Maramasina Mob, Justice Tawong Kudimaki Mayok Miam Lepiu, Achumba Wail, Fangraba Marala Jadraba Micham Miambu, Mob Justice ki Tawong Singda Hena Awaba Tahandanaba Punna Hona Minasi Hairi
Youth Leadership amasung Community Haibi Hiramda Nomoyoba Awareness Program ama Karachi Youth Sporting Association na NYK Thawal Kusumnaduna Sangayumpom Part 2 Cherapurda Pangtokre Tormaduda Professor N. Mohendro Khangabok Block Congress Committee Coordinator O Suraj Kumar Khangabok Part 2 ki Pradhan MD Fakaruddin SDO Thawal L Bobby Susarwyaki Tausal Kendra DM College of Science ki Director Dr. MD Rahizuddin na Role of Youth in Skilling Manipur Haibi Hiramda Resource Person oina wangang ki Professor N. Mohendra na naha wariba singingi lairiba energy hena khangning ba magun singasi apaba tabak to ontok kadabani apaba kunai amagidamang apaba momom hana oina ro honasi na singna masana masabu thaksaba ngamna ro khona gadam haiki isani sabu thakung ngamjadaba matamda ai ma ipa thakoi ngam ba hongde maru mapang pateng pang ba hongde mi lamda di European countries they say hita amari the mas free way ba alam de ge akoi ki di laibak thi da angang uri ge de suma pa ma ta pakang le chabi phar ga suma ma pa da azari na mo mai makai pa la ma tung da masa masu le bhaw da ma pa da suma ne nai bse masai gi la le na kali to bi gnu mati Manipur State Legal Services Authority Imphal West ki ming makada Okho Trust Langmaidong amasung Elangbam Tonon Bising Memorial Charitable Trust Yanglam Ong Lekai Anina Sinduna Nomagoiba Ain gi maramda miyambu bahab tahan bagi thormama Young Students Club Singmaizin Ong Lekai da pangthukre Yaripok area da AB cable tinggadaba maramna August 9 amasung 10 gi ayuk pung 4 makhai dagi numidang waram pung mga makhai phawba 11 kV Yaripok feeder piri pamphom sing mai phangloi hari Consumer Affairs Food and Public Distribution ki contractor na sangai progda leba godown ki sinmi singi thamari ki khusuman pithoktana lebabu yaning da phongdoktuna matam kaktana tabak lepe khongjang changsin khre sinmi sam henba ki khusuman pinanaba mari lenaba minister amadi Labor Welfare Association da wakat krabasu thabak oina paikat pidre Kanagumba atopa amatana sinmi sing nek laga thabak tohonba yaroi thamari ki khusuman pithokri phawba khongjang changsin khigani hairi hek yanadi bo khongjang changsin gi pisa pi di bo koi pisa sujagi la koi pisa pithok biu pisa pithok bo numit gi koi thabak su bhojagani duga akhoi na thabak lebi mangda atopa sinau sing lebar sinau sing changa thabak subi bitari mada apapata thai dai ta punumak sang lebar ga contractor amujing department gi miyoi sing pu dam sab sing pu dam koi khusuman pithok biu koi khusuman pibo numit gi koi thabak su bhojagani Abaromda labor contractor oriba MS Yaifaba agency ki mapu takhilamam inau chana hotel Yaifaba da pangthopa pawgi mifum amada labor singna thamari ki khusuman pithokri haiba wafum si aran bani Mark April 13 dagi labor contractor oina thabak paiba horakpani haukiba July 13 ta labor singi damat rupa lakh 10 ga lising marifu pikre loina makha tara tha sigi 13 da rupa lakh 10 mamupi na bachatpada labor sing lahu haiba yakide Handak piriba khusuman asi mamangda leramba contractor na piramba lupa mari makhai adudagi lupa manga da pirabani loina na thu matamda labor singi pitokpam tokwas senpham sing thuna pithok lagani aduma pumaram chadra ngai hak ke aningba pa ma tawduna thabak tawda panma piriba labor sing makha tana thabak suhlaroi strike toriba labor sing marakta labor ni futare muksu makha tana thabak sujage haiba leiri makoi bu thabak suhanba adu khanaki gani haina phongdokli Southern Hills ADC gi Watco 5 District Council constituency gi member amakhanel dama mikhal September 13 pangthonaba State Election Commission na asi notification thokre Yaripok Added High School campus ta power substation saba yaroi haina chara helakiba mahiroi ani ngasi Yaripok police na lokhre mahiroi sinakan khongjang changthila fawda mari lenamba authority na paukum amata piraktaba yaningda phungdoktuna JC Guardian Committee amadi Student Union na campus asida leriba school animak matam kaktana thingjinna na bawarep lokre Sagol Kangjai Malemda Khudol tamkhibada yamna maru oiba lamda masida kaktana phangba poni ngasidi nomonomi mangtharakli masibu kannanaba mari lenaba singna tabak paikale haibasu machinjak chapum amadi Sagol mapu singna yengsindabana lambi de chaba yadaba polom kaya chasinbadagi sibagi chang hengalakli maru oina poni farm amasung poni sanctuary park lerabasu mafum asida Sagol masing yamna uba famdri Miyam na chanari ba lambi da thadok tu na thamnari Sangai festival amadi tournament matam khak natana Sagol mapu singna hanna yengsindaba asina lambi da sidun lera fawa lokot pidana leiri hiramasda Sagol munung sijaba mioi kya na pendaba kaya phongdok narakli
Chandel district ki lengang sing junior high school sanana bagi lupa lak kuntra mangai senpom contractor na lokto kraga lot kre hairi August kun phau bagi manung da senpom adu school asibu sari ba sub contractor da sinadrabadi Daksen Lawn Athletic Sports and Cultural Organization na maki mathakta thabak lokalagani hairi bangna senpom si lokto kibdegi school sawi thabak le khulene na hauzik loisindana leiri apun ba senpom lupa lak nipal district kuntra gi manung da lupa lak kuntra manga bahagna kai thok laga lot kibani hairi hauzik atem break matang Special course Hauzaragani, Department of Agriculture and Directorate of Rural Development and Panchayati Raj ki Progress Assistant Village Level Worker Office Assistant cum Computer Operator LGC Village Extension Worker Field Assistant ki Special course Hauzaragani. Class Haubagi numir August ki tangoni thoi nungthul gi pung 3 dagi pung 5 ga minute 9 faugani akupa marol gi damak Proactive Academic Wakatil Imphal da contact tobiu. Forest Guard launa bagi aiba changing gi damak special course Hauzaragani. General Knowledge English Maths and Science special emphasis pizagani August ki tangoni thoi di class haugani class ni matam ayu ki pung 3 makhai dagi 9 faugani akupa marol gi damak Proactive Academic Wakatil Imphal da contact tobiu. Hello Doctor, live phone-in program based on healthcare is being launched very shortly on ISTV channel 2. Be a part of it. Oza, pain relief ointment. Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, phu naba ni singbada sinaba yarba, lipsap tukna puthok saba. Oza. Amuka na tara musari. Kekrupa Development Committee ne sinduna Khuman Lampak lambigi nag-yet sengdokre Kekrupa ki mapam sing luna na thamba mapam asi akoibada mayai kabat nisa chaba yonba tawdanaba kemasi pangthupani hairi. Manipuri Sahitya Parishad Meghalaya gi tara nithoirak suba chahi gi mifum amasung multilingual poets meet ama October kunithoi amasung kulumdoi da Silong da pangthukani thormadu da lairik phongba mana lanthokpa thoramsu pangthukani hairi. Patriotic Writers Forum Assam da khundariba Manipuri singna mamalor maitai lon bu tamduna lol asibu kanana honabda sabu tawdang loriba mahiru sing puning thogat poina manamatum pikre Assam Press Club pangthok thoromadu da Assam branch ki secretary Raju Maibam head office and secretary Rakesh Daurem Susarya ki thoromgi saromoina Raghu Lesang themgi khungangi sithibu salam rupachana English da handokpa letters from village Manoni Raisone iba Nilakanthi Praja Manipuri da Anita Ningombam na handokpa lairik amadi Rabai Kaisam Chana music director oiba Saitara yauba CD amasu release tawki Sawana kilometer mangarongi akoibada internet service pigadaba next generation technotine ngasi DIT gi special secretary and asok na hangdukre uripok sorbon thingal leba service provider se hangduki thorom aduda NIEELIT gi executive director TS Pramesor IIIT gi Manipur gi director professor Arendro Das amadi IT gi deputy director Valentina Arambam su saruyaki Thasi ki tara marigi nungalam daida masagi mamingda showroom dagi lawruba gari more da yonanaba Hayel labuktagi chatpada Khambo Gulab Memorial English School mapada leramba miyoi kharna tamthina fubudi MD Kudus laikidaba maki member MD Firoz aru film da like nariba thawdokta chenabasing matakta sab saba tabak lokhanaba JSN davi tawri JSN ngasi numidang waram pung 3 phawgi manungda chenaba miyosing phaduna matik saba cherak piu haina thamki wafum tabak oina onthorok taba maramna Manipur miyang loinana JSN makal makha kya gi khongjang changsinanaba firep lawrgani hairi India ki Humudra Suba Independence Day Kasong Kulen Subdivision Manung Sanba Kasung Kulasu Tara Suba Sam Rifles na Kul Tara Mangagi Kunja Singaloina na Pangtukre Resil Division ni Makada Silver Jubilee Battalion Assam Rifles na Independence Day Thorong Marilena na Kusu Kulai Utpagi Thoromama Narang Kumanga Suba Sam Rifles si Kangpopi Post Pangtukre Thoromaduda ADC SDC Headquarter ADC Kangpopi Kai Goulang Kipgen Post Commander Major ICN Singh Su Saruyaki
तोान तोम स्कूल कॉलेज सिंगी महिरोय अमदी ओजा चामरी यांखैरोम ना खुलाई सिंग यंखी मेजर आईएसएन सिंग ना अगस्त 13 की आर्मी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन दा रजिस्टर तौबो यारगनि हाइना फोंदोखी कांगपोकपी असेंबली कंस्टिट्युएंसी दगी लिसिंग मचांपुर हुद्रा निथोय अमदी लिसिंग मचांपुर हुद्रा मरीदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा थंगा थंगा ना अनिरकादुना एमएलए ओइरमलबा किशोर थफा ना इखंग खौदन लैखिदबदा मणिपुर एक्स एमएलएस वेलफेयर एसोसिएशन अवाब फोंदोखरे असी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बीडी वेरिंग ने प्रिसाइड तौदुना एसोसिएशन ऑफिस पांगथोखिबा मिफम अमना मिनिट अनि तुमिन लेप्तुना लैखिदब मफम दै काई खुमनो उठकी किशोर थपाना लैखिदबदा आईएफसीडी मिनिस्टर ngमथंग हाउकिबना सोवा फुंगोखरे कांगलु फ्रुप नाइदना मियाम याइफनब थबक तोरंबा लुसिंग बसन लैखिदबसी केंद्र असिगी दनतना मणिपुर गोइना चौ मांगजबनी पाना लैखिदबदा इमु मनुंगना नंगौरिबा अवाबदसु सरुप यारी हारी हौजिक सानबि पाउ लोगिस खा पोसंगबम फुटबॉल क्लब की सानरोई सिंगी यूनिफॉर्म यंथोखरे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधुना पांगथोकदरिबा दांगमई मजाबी कबुई मेमोरियल सुपर डिवीजन सिंग नित्रा तरुक तरेता सरुक यागदबा सानरोई सिंगी यूनिफॉर्म असि क्लब असि थौबुबु सिंग अमदि लेकाई के अहल सिंग सरुक यादुनि यंथोखिबनी तरामाथोई सुबह मणिपुर स्टेट लीग मपाल कांगजेबुंगदा अगस्त कुमाथोइदगी हौरगनी मैच असिबु कंडक्ट तौनगदमा रेफरी निफुनिथोय मैच कमिश्नर मापल अम्फाना लौथोखरे मैच ऑफिशियल सिंग क्लिनिक अमा अगस्त कुंदा अमसा हॉल पांगथोकनी हाइरी कुंट्रा मंगा सुबह इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप अमसुंग हुंपुमाथोय सुबह स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप सरुक यानबगिदमा सही तरामापल मखागी नुपा अमसुंग नुपीगी ट्रायल सिलेक्शन अमा अगस्त कुनिपाल गी अयुपुंग निपाल ताब मतमदा ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन इंडोर हॉल पांगथोकलगनी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन दा रजिस्टर तौरबा सानरिसिन अयुपुंग तरेता रिपोर्ट तौरनबा खंगले ऑल मणिपुर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन अमदी टीएस फिटनेस सेंटर न सिंधना तरा मरी सुबह थौबाल डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग कंटेस्ट नवंबर 3 पांगथोलगनी डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर स्कूल गेम्स ट्रायल कम सिलेक्शन चांदल डिस्ट्रिक्ट ओइना अगस्त कुलुमदे अमसुंग कुमरीदा महा यूनियन गवर्नमेंट हाई स्कूल प्लेग्राउंड पांगथोलगनी पांगथोकदरिबा ट्रायल सिगी मसाना सिंगी आर्चरी फेंसिंग शूटिंग जुडो ताइक्वांडो वेट लिफ्टिंग वॉलीबॉल अमसुंग फुटबॉल नि एंट्री फॉर्म पिसंबिक मतम अगस्त कुनिथोय फाउनी एमयू हॉकी मैन एंड वुमेन टीम सेमनबगी डायरेक्ट सिलेक्शन ट्रायल अगस्त कुंतरुक की अयुपुंग 13 ता मतमदा यूनिवर्सिटी की हॉकी ग्राउंड पांगथोलगनी खंगलब टीम अनीना रायपुर मथंग सही होरपद पांगथोकदरिबा इस जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट सरुक यागनी ऑल मणिपुर कैनोइंग एंड कयाकिंग एसोसिएशन मणिपुर की मियंग मखादा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कैनोइंग एंड कयाकिंग एसोसिएशन सिंधुना तरेलक सुबह मणिपुर कैनो स्प्रिंट तकमु वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होख्रे हदुपकी थरमदा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट जतिन वाइकोम ऑर्गेनाइजेशन कमिटी की चेयरमैन के मोहेंद्रो स्टेट एसोसिएशन की सेक्रेटरी गंभीर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के सुरजीत कुमार सुसरु याकी चैंपियनशिप असिदा टीम मंगाना सरु यादना तोंगान तोंगान इवेंट सिंगदा नुपा नुपी सानरोय मरिहुदा मरीना सरु यारी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर सिंधुना मिनी स्टेडियम ग्राउंड बिष्णुपुर टीम 3 सरु यादना तरुक सुबह दांगमई माजाबी कबुई मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग होख्रे ngasi ahoba numik ki sana ki match ta YSWA ulona KPFC kha posang bambu goal ani sunoda maithibi pikre YSWA ulogi goal ani du L Premjit amade S Romesh na chankibani hayeng amofa moirang amadi CYC sini goal ga sanagani kang Jiribam Kalimai Mandop Chathari Bahan Ba TS Hera Singh Men's Veteran Kang Tournament के साने के मैच था MYC सिंगरबोना दिबोंग GP एबू पांजिल तरा निपल माइथी पिखरे हैंग आउम सुबह के नैना सिंह मेमोरियल लेमरोल कांग टूर्नामेंट की मैच होइना KYC कालीनगर मसुं ACKA कसार सानरगनी फुटबॉल जिरीबाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी प्लेग्राउंड चथरिबा चांदम इनुंगानबी मेमोरियल मिनी बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानेकिबा सुपर लीग राउंड मैच ता पुकी एस ना चिकिम YC बु गोल अहुमनी द माइथि पिखरे अनि सुबह मैच ता PYC अमदी NYC पांजुल अमत चनदना ड्रॉ चखरे हौजिक मखाताबा सानर पाव बोयाई निंगथौजम लबिसि ngasi sanabagi makhataba pauda football All Manipur Football Association gi miyeng makhada Imphal West District Football Association sinduna Sengmai Kangjibung Youth Club Ground awang Sengmai da team tare na saruk yaduna ngasi dagi
कुलुमदोई सुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट हौख्रे हौदोपगी थोरमदा सेंगमाई नगर पंचायत की वाइस चेयरपर्सन के.एस. पूर्णिमासी सेंगमाई नगर पंचायत की वार्ड नंबर 9 की काउंसिलर श्रीमती एस आनंदी देवी अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट एस मेघचंद्रना थौरम पुसिंग ओइकी लीग असिगी ngasi ahobo numiki sanakhiba match da group center CRPF langjingna SCK kodong popi bu goal manga amada maithiba pikre group center CRPF langjingi mai pakpagi goal singadu James na match ki kuntra suba kuntra matoi suba madi humpu mari suba minute goal ahum janki atopa goal ani aduna Hemingland amadi KG komna match ki kuntra nipal suba madi yankhai nupan suba minute chanduna match asi mai pakhibani maithi orba SCK kodong popi ki amatangaraba goal adu Arnon na match ki humpu nipal suba minita sankhibani match asida group center CRPF langjing ki sanaroi Bankim amadi Hemingland da center referee na yellow card piki league asigi mathangi match tha asigi tang tara nipal gi nungthil pung ama makhai tabada YSC Yai School amadi KSC Lambulenga ahanba match oina sanagani ani suba match nungthil pung ahunga mini nipumunga satpada Wafa Wangoi amadi Sai RC Tagel Patka sanagani amaronda association asina sinduna ground asida sathariba 33 suba S Birendra Singh Memorial Super Division Football League ki hayeng ahanba match oina nungthil pung ama makhai tabada Yumbu SKYC Sengmai amadi Sikal Lelong Chajinga sanagani ani suba match nungthil pung ahunga mini nipunga tabada YDO Lamdong Konjeng Leikai amadi DM Rao Sengmai ga sanagani shooting Manipur Rifle Association sinduna Khuman Lampak Sports Complex ki shooting range da shooter nupa amadi nupi sa magatara ni thoina saruk yaduna tha sigi tang tara dagi sathariba kuntaruk suba All Manipur Shooting Championship ki ngasi tareni janba aroiba numit ki pangthokhibada meter yankhai gi main individual small bore free rifle pronda Imphal East ki Seram Binoina point sanga ga marifu phangduna ahanba Imphal West District Rifle Association gi RK Sana halna point sanga ga humputara mathoi phangduna ani subamati district asigi Sinam Somorendro Maiteina point sanga ga humpuni thoi phangduna ahum suba takre category asigi women individual gi pangthokhibada Imphal West District Rifle Association gi Laisang Them Nanobina point sanga ga humputara mathoi phangduna ahanba Imphal West gi Wahingbam Juliana point sanga ni fumapal phangduna ani suba position takre category asigi junior men individual gi pangthokhibada Imphal West ki Y Ghanasiam na point sanga ga humpu phangduna ahanba district asigi S Doris na point sanga kunmanga phangduna ani subamadi district asigi Langam Maitei Angom na point sanga ga kunmanga phangduna ahum suba position takhi junior women individual ki pangthokhibada Imphal West ki W Juliana point sanga ga nifumapal phangduna ani subamadi district asigi Y Vidya Lakshmi na point sanga kuntra mathoi phangduna ani suba takre category asigi veteran men individual gi pangthokhibada Imphal West ki S Haitabertana point Samri Kunthar Nifal phangduna ahanba Imphal West District Rifle Association gi L Shanti Kumar na point Samri tara phangduna ani suba takre category asigi meter yankhai gi men individual gi pangthokhibada Imphal West District Rifle Association gi and Govinda Maina point sanga kumapal phangduna ahanba meter kumanga gi women individual sports pistol NR championship ki pangthokhibada Imphal East ki L Misiha Devi na point sani humpunipal phangduna ahanba Imphal West ki Soibam Sayana point sani humpumathoi phangduna ani subamadi Imphal West District Rifle Association gi Irengbam Rima Devi na point sani yankinipal phangduna ahum suba position takre category asigi junior women individual gi pangthokhibada Imphal East ki L Celia Sanuna point sani kuntranipal phangduna ahanba Imphal East District Rifle Association gi Silvia Lukrakpam na point sani kumapal phangduna ani subamadi Imphal West District Rifle Association gi Sagol Sem Jessica na point sama kumpuni phangduna ahum suba takre category asigi junior men individual gi pangthokhibada Imphal West District Rifle Association gi Kunishan Tonabam na point sani humputra mathoi phangduna ahanba Imphal East District Rifle Association gi Amaksam Goktam Maitei na point sani nifumdoi phangduna ani subamadi Imphal West District Rifle Association gi Victor Naurem na point sani kuntra mapal phangduna ahum suba position takhi
मीटर कुमंगा की मेन इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड पिस्तौल एनआर चैंपियनशिप की पांगथोखिबदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन की जी श्याम कन्हाई शर्मा पॉइंट चनी निफू फंगदुना अहानबा इम्फाल ईस्ट की जुपिटर असेमना पॉइंट चनी कुलुमदोई फंगदुना अनिसुबामदी डिस्ट्रिक्ट असिगी काउरुंग एविएटर कोमना पॉइंट चनी कुन फंगदुना अहुमसुबा ताखरे कैटेगरी असिगी जूनियर मैन इंडिविजुअल की पांगथोखिबदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन की के अकांता सिंह पॉइंट चनी कुंथ्राटुक फंगदुना अहानबा इम्फाल ईस्ट की जुपिटर असेमना पॉइंट चनी कुलुमदोई फंगदुना अनिसुबामदी इम्फाल वेस्ट की अजय सिंह हुइद्रोमना पॉइंट चनी तरामरी फंगदुना अहुमसुबा ताखी मीटर यांखई की मैन इंडिविजुअल फ्री पिस्तौल एनआर चैंपियनशिप की पांगथोखिबदा इम्फाल ईस्ट की के सोमाटाई कोमना पॉइंट चनी कुंथ्रानिथोई फंगदुना अहानबा इम्फाल वेस्ट की आरके सालेंद्रना पॉइंट चनी कुमाथोई फंगदुना अनिसुबामदी इम्फाल ईस्ट की अमर लैम्बा पोपमना पॉइंट चनी तरामरी फंगदुना अहुमसुबा ताखरे कक्सिंग फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंग सिंधुना एसोसिएशन की प्लेग्राउंड टीम निपान सरुक यादुना ममांग थागी तांग कुमरी दगी डॉक्टर टीएस ओजित अमरी के ट्रस्ट कक्सिंग स्पॉन्सर तौदुना चथरिबा तरामंगा सुबा के एसएस लाइहाउ डीबी मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahanba match ta IYA कक्सिंग ना PYC कक्सिंग बु गोल अहुम अमदा माइथिबा पिखरे IYA कक्सिंग की माई पापकी गोल सिंगदु ब्रज कुमार ना मैच की मंगा सुबह मदी तरामरी सुबह मिनिट गोल अनि सनखी अटोप गोल अदुना सोमानंदन मैच की यांखई सुबह मिनिट संदुना मैच असी माई पाखिबनी माइथि ओरबा PYC कक्सिंग की अमत ngairwa गोल अदु माइकेल ना मैच की हुमफुनिपाल सुबह मिनिट सनखिबनी टूर्नामेंट असी की अनि सुबह मैच की सानखिबदा YPO सोराना SWC कैरकु गोल अमा सिनोदा माइथिबा पिखरे YPO सोरा की माई पापकी गोल अदु MD अली खान मैच की कुंथ्रानिपाल सुबह मिनिट सनखिबनी लीग असिगी तरुक सुबह मैच लोइबदा YPO सोराना पॉइंट 13 फंगदुना अहानबा शाउ कक्सिंग ना पॉइंट 12 फंगदुना अनि सुबमदी KPSC कक्सिंग ना पॉइंट 13 फंगदुना अहुम सुबह पोजीशन दा लैरी थौबाल फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन थौबाल ना सिंधुना सारांगपन ममंगलेकै पोलो ग्राउंड टीम मंगाना सरुक यादुना थासिगे तांग 12 की चथरिबा अहुम सुबह लेट एल इबेटोम्बी देवी मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahanba match ta hisu thobal na RYDO charangpatpu goal ani sinoda maithiba pikre hisu thobal gi maipapu gi goal singadu M budhi amadi ke SSBJN na match ki kunmathui suba amadi humphunipal suba minita sankhibani chathariba tournament asigi ani suba match ki sanakhibada LFC Lilong na LMFA Hairopu गोल मरी अमदा माइथिबा पिखरे LFC लिलोंगी माई पापुगी गोल सिंगदु Y सोमेंद्रोना गोल अहुम चनखी अतोपा गोल अदुना लंबुलुंगना चंदुना मैच असि माई पाखिबनी माइथि ओरबा LMFA हाइरोकी अमत ngairba गोल अदु NPC सोना सनखी टूर्नामेंट असिगी मथंगी मैच था असिगी तांग 19 की नुंथिल पुंग अमा मखाई ताबदा LMFA हाइरोक अमदी हिसु थौबालगा सानगनी अनिसुबा मैच नुंथिल पुंग अहुम मखाई ताबदा RYDO चारांगपाट अमदी LFC लिलोंगा सानगनी थागचरी बोयाय हौजिक नसिनो या इंग्लिसागी पावमु लोगिस ICAR लम्फेल पाटगी फंगबा पाउदा ngasiगी ख्वाइदगी साखिबा डिग्री सेल्सियस 13.3 ख्वाइदगी इंगबा डिग्री सेल्सियस 9.2 नुंगसित्ता यावबा इसिंग मनिलगी सांग अयुक्ता सादा चामा नुंथिलदा सादा 30 ओइखि ngasiगी नोंग सुखिबगी सांग 2.3 मिलीमीटर नि हौजिक अरोबदा मरो पाव मना वाटे लाउथोलगा मिरोल ओहेननबा थौरांग माइ पालोय मियां लेना खुंजंग संसिन खिगनी हाना जेसे ILPS की हानागी कन्वेनर खोमराम रतन फोंदुखरे मणिपुर के अपस्पा लाउथो हाइना मसा मतोम मई थादुन सिजक्रबा पेबम चित्रंजिंग निंगसिंग थोरम पांगथुखरे अमदी त्रिपुरा इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स पांगथोनबा सिनबदा स्टेट टू चीफ मिनिस्टर अमदी वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर लोक्टुनरगा पांगथो हनखिदे हाइना त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट की प्रेसिडेंट फोंदुखरे देंग तावी पुनम मुखना खुरमजे